Per eżempju l-każ ta' mara li nstabet mejta fis-sodda tagħha raħal ġdid. Ir-raġel tagħha qalli ħareġ fis-6 ta' filgħodu u saba ħallija ħajja u xinġi fil-5 ta' filgħaxija saba mejta. Ta' sikkina ġo sidira. Mek tħaltin, l-ewwel ħaġa li għamilt ma jidħol ħadd fil-kamra I take l-ewwel it-temperature, l-ambient temperature tal-kamra, innifisa. Imbagħad wara nieħu il-diversi ambient temperatures jifir mhux over a period biex jinara il-rate of cooling tal-kamra. Imbagħad nieħu wkoll temperature readings nagħmel termometru in the anus u nieħu readings kull kwarta kull nofsija biex nara the rate of cooling. Minn dik il-rate of cooling nkun nista' nagħmel imbagħad an examination, tables, biex tkun taf kemm kienet ila li mietet. U f'dan il-każ partikolari sibt li kienet ila mejta from about 10 to 11 p.m. of the day before. Previous day. Li allura il-raġel kien prezenti fil-post. Ma setax. U tlajt fil-ġuri, niftakar kien hemm l-avukat defensur baqa jinsisti, le stajt għamil żball, kemm inti ċert li il-cut-off period kien per eżempju jienet mill-10 ta' filgħaxija sal-4 ta' filgħodu. Maximum, tajt il-gap iżjed kien closer to 10 p.m. milli 4 p.m. 4 a.m. U l-avukat defensur id-dak il-1 hour, jew 2 hours. Għax jekk kien nagħtih nċedilu dawk il-2 hours, jipplejsa l-raġel taħħa out of the field. U ma sajx nagħtielu, mek kien dom 3 ġimgħat nixed f'dak il-każ. U jġib il-tabelli u jiena nagħtih the more recent ones. U dik kienet tibsa ħafna. Naħseb wieħed mill-iżjed każijiet tibsin anke l-avukat baqa jinsisti li stajt għamil żball u stajtek. Ma stajtx inċedi, għavolja in my heart niprefer li joħroġ liberat, imma f'dak il-każ il-kadavru kellu jibqa' hemmhekk. Il-kadavru żammejtu hemmhekk. Sakemm għamilna daw ir-readings kollha. Sakemm ħriġt u mbagħad iċċekkjajt mal-Meteorological Office biex nara il-temperature, il-conditions tat-temperature tal-ġurnata kif kienet, tħall daw id-dettalji kollha. The rate of kemm kellha ħwejjeġ fuqha biex tara kemm kien rate of cooling again kif taffettwa. X'inhu ma l-affarijiet li jiġru fil-ġisem la darba xi ħadd jiġi maqtul? La darba jiġi maqtul il-ġisem l-ewnet id-dem ma jibqax jiċċirkola. Sewwa. Anke wara li jekk ikollu ferita, ġifieri, jekk sakemm il-ferita qiegħda fuq sidru pereżempju wiċċu l fuq, ma joħroġx id-dem iżjed la darba nqatel jew inqatlet. Għax il-qalb ma diċ tippompja. Għax il-qalb ma diċ tippompja. Imbagħad għandek il-body temperature which is approximately 70 aw approximately 90 kemm qiegħda 37 degrees centigrade. U bil-mod il-ġisem jibda jiksaħ. Until it reaches per eżempju 31, 32 degrees. Hemmhekk tieħu rate of cooling. U tiddetermina approximately kemm ilha mejta. Apart from that, id-dem. U mhux jiksaħ, ġifieri biex imur minn 37 dik hija rate of cooling, ġifieri biex imur minn 37 għal 31. Għal 31. Sewwa. U inti tiddetermina kemm ilu li dan il-persuna nqatel jew nqatlet skont fej qiegħda f'dik ir-rate. Dik in-niżla li 31. Eżatt. Ftemna. Issa plus hekk għandek fatturi oħrajn. Meta għandek ġisem qed miet, id-dem bil-mod il-mod wara 8 hours jibda jikkoagula. Jaqat. Għax mhux qed idur. Għax mhux qed idur u jibda jaqat. Wara 8 sigħat jekk inti il-ġisem xi ħadd jaqilbu wiċċu jekk kien wiċċu l fuq jaqilbu wiċċu l-isfel. All right? Jekk kien wiċċu l fuq qabel, id-dem ħajinżel l-isfel, ħajdeposita by gravity. Peress li fih il-ħadid għandek il-hemoglobin, it's heavier, allura jiddeposita iktar l-isfel. Xin jibda jaqat
wara 8 hours, jekk inti l-ġisem ta' ilbu wiċċu l-fuq, jew wiċċu l-isfel, whichever li kien qabel, il-koagulazzjoni li kun hemm mad-dar ma timxix għal fuq qudiem. Allura jekk jiena nsib ġisem with hematomas jew coagulation wiċċu l-fuq u coagulation fuq qudiem fuq sidru, awtomatikament ngħid dal-ġisem ġie mċaqlaq. All right, bil-fors. Issa. Minħabba li suppost qiegħed fejn mhux qed tara. Fejn, eżatt. Għax il-gravità ġibdet l-isfel. Mela minn hemmhekk għandek il-rigor mortis. Sorry, għandek il-livor mortis. Livor. Rigor mortis, il-ġisem wara ċertu żmien jibda l-extremities jibdew jibbisu. Issa, depending kemm ikollok rigor ebusija fl-idejn u fil-extremities, jiddetermina wkoll hemm rati differenti ta' kif tista' tistabilixxi kemm ilu mejjed. This is more approximate than estimation of time of death, li hija ħafna iżjed preċiża. Għalfej jibbiż il-ġisem? Għax biex titħafna enerġija, tipo biex il-muskoli jibdew jaqdu, minħabba li d-dem jaqad. Sewa. Jibda jaqad biex ma dan, x'ismu, jibda Ma x'kkawża dik l-irbużija? Il-fattur tad-dem nifissu, tal-ġisem innifsu, jifieri m'għandek l-ebda ċirkolazzjoni ta' xejn. All right? Jibda jiddeteriora. Awtomatikament jibda bil-mod wara ċertu żmien imbagħad wara 24 hours dik l-ebusija terġa' tibda tmur lura. U jerġa' jiġi flaccid. So that's another aspect of them. So rigor mortis u livor mortis. Livor mortis u rigor mortis, okay? All right? Issa, għandek ukoll jekk persuna inqatel b'ħafna forza, u allura l-persuna kien qed tibati ħafna fl-aħħar minuti. Quite often ikollok cadaveric spasm. Jifieri jekk il-ġisem kien qed jirreaġixxi, jekk idejh ikun qiegħda hekk qabel eżatt kif miet, tibqa' hekk ma ċċaqlaqiex għas tista' tiftaħha. That's cadaveric spasm. Again, that's an indication of tal-kondizzjoni tal-ġisem kif kien. So dawn huma kollha fatturi ta' eżamijiet Da jekk ikun il-ġisem ikun maqbud f'xi taqtija qabel ma Eżatt. Per eżempju, jekk ikun qed iżomm sikkina, per eżempju, biex jiddefendi ruħu, x'in tmur teżaminah, dik is-sikkina ma tkunx se tiftaħlu subaħ biex toħroġ jiru minn idejh. Għax it's gripped. U it's gripped b'ċertu qawwa. ċertu qawwa. Mela tlaqna.